Eritu ngiri 574 bururire mari ugwatiri wa kuvitukirwa ruare mugaru na watho na kuria kavinda rigaka ciiko ici kaunti ya Embu itambite na gicunje kia 30.7 varigana undu utumite ikundi itiganite ciambirire kunyitanira na thirikari niguo kuhukia unduire uyu. Wandire ya makima gicigori mbunge kia mbere yetherero turacemania na gikundi giki kia Mwangaza Women Rights Organization Mwaro kiria kiretete vamwe atumia athuri ananginyagia andu ethi mworoto are kugitira ivoto cia umundu. Na kwa vile hapo mbeleni watu walikuwa naongea kuhusu ukeketaji, kuna zile sababu ambao walikuwa wamepeana katika kwamba msichana alikuwa afanyiwe ukeketaji, akuwe mtu mzima, pengine juu ya umaskini waweze kupata pesa, waweze kupata mahali. So ndio tukaona kwa sababu kwa zile tunajua challenges ambao zinakuwa pale juu ya ukeketaji, tukaungana kama kikundi. Juu tulikuja kuelewa hiyo kitu inaweza leta madhara mingi kwa wasichana wetu. Moja wapo, huyo msichana akishakuwa kuona yeye amekuwa mtu mkubwa, hata masomo ameacha. Kanitha linacia ukire itietekeretie marua maeritu. No ni undu wa gitamandu ndikira twari nakio undu wa kwirigwo. Umuthi ni tabakwa ni monete ati ucio ti undu mwaro. Wa muthenya a memba a gikundi giki makoragwo magikuruvana na umenyereri wa nguku ici iria macokaga kwendia niguo magie na mbia cia kumavotithia kuthiuruka matura ari matiganite ma miena ya mbere kuthomithia ekari macoku ma irua ria airitu. Uku ni kwari na atumia akuru marutaga wira ucio no na amwe twamathomithiririe uvoro wa gutiga ndeto yo to ni mbetuke ni mavinda aremo maugire ni mekaga ugu nundu wa biashara niguo mathukume no ti kwa monaga ari wega. Na program yo ni ikoretwo ina maciaro tondu onki aria enge maruithagia eritu ni mavotete koruru magiyukiria giuchumi na thiini wa makema ndeto yo ni ikoretwo igicoka nthipio na nginyagia gukorwa itagwikika thiini wa makema. Maita mengi ciiko ici ciikikaga riria thukuru cia vingwa kuria athuri engi matakoragwo na umenyo wa uria ciana ciao iranyuithwo rwenji mugaru na wendi wao. Tukathia ati tukaveni athuri metu ati ciana ciathie kwa cucu, ciana ciathie kwa mami munini na tukiveni athuri etu na ni maveni acio mwana twamutwara athie akaruge agikaranga yo karengi tondo na athuri engi tikumatinanagira na maundu megwa mundu wathie kwa mwana ni wathie kwa cucu no kwemetikaia na ndio maana tumewaleta on board waweze kujua kile kinaendelea na madhara yake kwa pamoja. No anathenge wa thirikari kwiranira wirutiri wayo bari kuhukia ciiko ici ndikoretwe ikivotithia ikundi wana kana andu kiumbe aria maratongoria kampeni ino. Ni wega wanacio department ici ikorwo ci serious ishirikiane na tuvote kurwa na ndeto ya akorwo ni kwagea case ya FGM vandu akorwo ni borithi akorwo ni department ya ciana akorwo ni department ya cionthe thiini wa community mashirikiane na ndeto yo navote gukorwa ikinya mwisho. Kumekuwa na ile shida ya mwenye anafanya hii kampeni security yake imekuwa shida kwa sababu kuna wengine ambao wanaangalia wakaona hapana padi imefika siasa achilia yumu tuendelee na hii kampeni sababu akiendelea tu mimi sitapata ile nafasi na sitapata nakula kupata ile chakula napata wakati kitu inaendelea. Vando Rivainoro TV kuma kaunti ya Embu mbeta kwa Peter Mungai.